iti tunggal pitik ki puso, kada guru-uray nga istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Anya ti kinunam, anali iha. Nag-aplikar ka para Cyprus. Uwan, Daddy. Naskan ka di pa nga aramidam dayta kat nagpintas mo ti trabaho may may isang ospital dito yung syudad. Uwan, dumakdakkelan dagiti duwa nga apuyo. Agay school danton. Kan may sa adamat trabaho ni Ricky iti may sa asang nga ti gobyerno. Uwan, Daddy. Ngam saan nga umdas ti sweldo mi? Nang runa kat private school mo ti pagad-adalan da. Ala ka di so. Kat anya nga rod ti kuna ni Ricky. Nagsaritaan min dayta, Daddy. Umuna nga agaplikar, sumaruno ka no. Saan kayo amaawatan? Engineer ni Ricky, nurse kamet. Angam naskan ka di pa nga agabrod kayo. Uwan Daddy. Nalpas kami ang nagsarita ken Ricky. Uray kat agpadamot ti pagilian ang papanan mi. Kun adamat ni antisolidad ang mga iwan kadagiti anak mi. Alakat masapol nga roda sweldoan nyo ni Antiyo. Uwan, Daddy. Saan nyo ang pagdanagan dayta? O dati, pumuno na lang ni Anali Amapan. Sumaruno Alakat adda kada kayo dayta no anya ti plano yo, Ricky. Kan plano mi kanya Anali, parinovit to'y balay. Ano siya kamay sa awan pa'y mat ti parikot iti balay? Agpa-extension tayo radi. Uray kat nalawa pa'y matilote di tamasikgan na. Okay. Kan may sagana matan ti panagadalang iti anak mi. Manula atawanan kat college dan. Kasi di na kunak adda kada kayon dayta. Tauray anya ti ibagbagag kat dayta matlakay kayat yun ti masusurot. Kasla awanan karbengat dito balay. No, may papahan ka dagiti anak yo. Awan parikot. Aywan na kida. Agyaman ak, antisolidad. Nadakkel damat kit din. Lalaka damat ang makawaawa at iti sao. Uwan matkiti, anti. Kaano nga roti flight mo? Entun umay alawas rin, anti. Alagan anad kay Chay. Awan parikot. Set kami di, anti. Ada staff house ti ospital. Nasaya at nukasta. Kun adamat kit di option. Mabalin mat nga agabang kami. Kay kayat kun tagtur. Ay katun Ngam inton addan ni Ricky. Mangala kami iti apartment apag naadan mi. Para staff lang ti bagbagak a dorm, anti. Katun Uray kat may samot lang a syudad ti ayan mi. Kan asidig ti project site nga ayan da iti ospital nga ayan ko, anti. Ada akong dito'y dorm, Ricky. Nasayat Ang ada jet lag ko. So nga iyananakpay. Inton bigat pa ilang nag-report ak iti ospital. Sige, aganat ka nga dita. Awan parikot. Katay application mo, ipaloot mo na. Uy, umawag ka kinton bigan. Kuma, makasarunong ka matlaan iti mabiit. Uwa na. Awagag tumat ni dadin ton makariingak. Basta ibagamlatan kadakwada. Sige, nakaturog sa ni daddy. Sige, kastapay nga rod. Bye. Ay, agyaman na. Diyos ko. Parabayad na kuma. O dati, sumrit ka nun nga trabaho inton bigan. Nasaya at narod no kasta, Ricky. Kung gaya, i-follow up ko ti application ko. Tabaran mo iti sana mabayag kat makasurutak ka ni Anali. Nasaya at Barang no makaurnong kami. Kat matuloy ti panang patarimaan tayo iti balay tayo. nasaya at launa, iho. Wan dati,
Para matlahan ka nagiti dua nga anak mi lagi to'y panagsalukag mi. Masapol ti panagagawa. Dayawan kayo iti dayta. Kat sapay la kumata mataginayon dayta a kinasaldet yo. Ken tarabayan na kayo ti Apo, Ricky, iho. Dayawag ti kinaagawa dagiti agasawa Soledad, kabsat ko. Angam dagiti laeng anak dati pampanunutek. Apay manong dado. Mapanawan da dagiti anak da. Tanya kumapay lang ti sapulan da iti sweldo da dito eh. Kasta nga ti tao na maminsahan. Sana mapmapnet. Amo ka. Angam amo mading ko. Saan na siya'y awan panagtalag ko ken ka ang mga iwan kadagiti anak da. Angam sa balila ang numismo ang naganak ti mga iwan. Adda puntom kita, manong. Kang runani ti amin, sa balilat ta. Numarik na dagiti anak ti para ti pambatid, dagiti naganak kadakwada. Husto ka. Isungarod asaan kami di anangalay ti yaya daan nalikan bong. Kat sikalat ta ti kinasarita day deklaring anangaywan kadagiti agkapsat. Uwad garod. Isunasapay ti saan mo matan anak asawaan ading ko. Saan mo? Talaga lang awan panggap ko makiasawa. Gapo ka di, iti panangasawa iti sabali di boyfriend mo. May saday chay. Nadismayaak. Iso nga rod. Naupay ka. Kaya't awanan inasasikasom kadagiti nagharem kan ka. Diyak man amo, napay namin pinsan na naupayak. Iso nga awanan ti ganas ko pa'y. Saan ako na nakiasawa. So, musta nagiti umunang aldaw mo iti work mo, love? Awan magparikot. Nasaya at matagiti kakadwak. Agpapantihead nurse mi. Nasaya ta. Kan agakadwak a doktor a Filipino kan Filipina a nurse. Mayat no kasta. Kan ti nurse, kadwak pa iti dorm. So asa anak ang may kawa. Good. Kasano nga rod. Anya ti banag ti follow up mo iti application mo. Kunada mo, nga orayak langan ti plane ticket ko. Ay, mayat makasaruno ka adakos kanya. Well, amang ano next week, adak mo't langan dita. Sige nga ron. Kat, kumusta mo tan nagiti ubing? Sapulin da ka, ngam italang dita. May ruamdan to, nagbayag tan dita. Ala nga ron, kastapay. Time to sleep kami. Masapat ti duty kinton bigat. O sige, ingat. Oray na kayo matita. Bye. Love you. Love you too, honey. Oh, kaano lang nga awan ni Anal iti din nami. Marik na akong ti iliw ko. Isumot ti ko na kanyak ni Ricky. Taimawag ka no ni Anali kat agpakpakumusta. Nagloko tayo dyan nga ubingan, tadi nakman lay nawagan nga ore a pagbiitlaan, ta nagsarita kami. Wen garod. Mamangan no na bannog ba't? Sa bagay, kasta dagiti OFW. Basit lang ti inanada. Naimbagkit di ta profesional ti inya brood na kunam. Saan a domestic helper? Wen no katulong a profesional ditoy. Uwan, ato ti kasta ading ka. Ala, sapay ko matamaano sanda nga gasawa at trabaho ijay. Ano sanda? Isumat ti kinayat da. Tarimaan yung ganti palay kayo, Lola. Wan, ako. At paarami na kano iti extension. Bali, sunto ti kwarto yung agkapsat. Ay, kasta ka di, Lola. Manong kayo man atawad na daddy kan mami ija abroad, Lola. Apok. High school kayo ken Ruby nakapsat mo. O kayo pa hababasit iti napanday ija abroad. Wan nga rod, Lola. May iliw kaming kadadadi kan mami. Mano atawandan ijay. San kayo kadipay anairwam iti kaawanda? Agbakbakasyon ta ba ta? Wan matkid di Lola. Ngam, magasam. Kapautan ng ti 2 weeks. Sana bale, tapara kada kayo, ti adayuda apo. Nang runa, dandani kayon agkolehiyo kani ading mo. Lola, Isong agsingsingpot kayo ha?
Igaadyo kiti ti agadal. Tapno saan mo ta masayang ti bannog ken sakripisyo dagiti naganak kada kayo iti adayo. Wan lola, niadin ko kit diyan ti bagbagaan nyo. Tano dagtuma, kadwana dagiti barkada na. Ay, sus. Sana mabali na may sungsong ti ade iti mati. Kasama ti bagbagakan ko na lola. Namialang-alang na. Alabay amta kasaritak to. Wan lola, tano dagtuma, di nakdengdenggan. Nagipunong manan ni manang kada kayo, Lola? Saan? Imbagakan ko na, abagbagaan na ka. Ngam na ibagana, ano dagtuma ka no kat saan mo adengdenggan? Makaumamat ngamin tip ulit-ulit. Saan ka kumaamaluksaw, no palagi pa nakatikapsat mo, apo? Laglagi pong marigriga at ang damami kang dadi yung ada iti adayo. Agbirbirok na iti agpaay kada kayo. Lola? Iso nga igaidyo ti agadal, apok. Panunutan niyo kumatirigat na ijay. Sana basta-basta ti mayadayo iti pamilya. Saan nyo kumaasakitan tinakam no bagbagaan da kayo, apok? Nangruna kan Lola Solidadyo, tanakan anos kada kayo. Sipod na ipasngay kayo, ison tinangayaywan kada kayo. Akadwa ni mami yo. Wan, Lolo? Pagimbagan nyo nagiti bagbagana. Nangruna kan ka, Robin, talalaki ka. Saan ka unay ang makibarbarkada? Kan pilyam dagiti pakibarkada. Wan, Lolo? Liklikam dagiti barkada ang mangisungsungken ka iti dakas. Ha? Dagiti aginom iti arak ken agsigarilyo. Saan na nasayaat dagita? Nangruna kada kayo nga agtutubo. Wan, Lolo? Saan kayo ang madanagan? Iga-jokit diti agadal. Tadayta ti kapatgan atawid yo kadagiti naganak kada kayo. Dahito ikat saan apulos amatakaw ti sabali. Naawatam Robin apog. Wan, Lolo? Okay. Kasta ti kayat ko apog. Good boy akanayon. Kanayon mi abagbagaan dagiti anak yo. Kumano adda panawin nyo. Awagan nyo kumamot ida, anak. Dad. Nangruna kan Chrissy. Tila ang iliw na kada kayo ti bagbagana, nangruna kan daddy na. Amoy mo ten. Daddy's girl ti apo ko yo. Ag binaliktad damat. Ni Mat Robin, kailiw na kakano. Amok man lagi tang ubing. Ag binaliktad ta. Makaama ta babae. Kat makainamad ta lalaki. Talaga kasta. Akit kasano, kano kayong agbakasyon kan Ricky? Makitan to, Daddy. No siyak. Alanganin ang makabakasyon na kiti dayto a December. Nag-resign ti may nga staff mi. Kun kurang kami. Kasta ka di. Ay, sakit namnamaan sa dagiti anak yo, sumangpat kayo iha. Ni Ricky, Daddy. Parang no iso ti makabakasyon. Okay. Ay, wan gayam, Dad. Kumusta ti construction? Finishing langan ko namat ni Engineer Caspe. Nasaya at ano kasta, Daddy? Umalis tumatan dagiti agkabsat kadagiti na ituning akwartuda. Tapno, makaaliwag say damatan ng runa iti palasang apuyo. Uray ni Robin, masapol na ti medyo nalawa nga espasyo, gapi ti pa nag-drawing na. When Dad, dahil ti may saan nakapanunutan mi anang palawa, tani, architecture mat nga ron tinapilit apo ko yun. Awan katsapay la kumaiti apo ta maiturpos na. When Daddy, sige nga Rodan, makaturturog ako. Baliwag to ti makibidyo kul kadakwada. Bye! Bye, anak. Wan, sapay la kumata makaturpos dagiti anak da. Tapno saan ang masayang ti sakripisyo da para kadakwada. Lading ito, no sa anak ang makagindan kan kang bakasyon lakay. Anya nga rin ti mabalin. Sikala ko man ti makaamo mangilawlawag ka dagiti anak ta. Una, anya nga rin. Sana bali, abangan no by March kat makabakasyon ak batlaan. Hindi iso. Agan anos tayo laang, talaga akas na.
Kung kaya, kumusta di application ta para Canada? Awan pa'y nga ron. Awagak tumanin ti agency amang ipagpag na. Napimpintas ti future ta. No ijay ti pakapanan ta. Maalat ang tupay ang nagitanak ta. Ikararag mo Wen, sapay la ko ma. Tama kapanta, bagat. Kasapulak ti AutoCAD, mami. Kan ko ma-upgrade ti computer ko. Tapno sana ka marigatan iti drawing ko. Huwan anak, oray kat agbakasyon ni daddy. Isundo ti kadwa magumata. Yes, mami. Thank you, mami. Love you. Patpatin ka mat anak ko. Saya atom kumati agadal. Wan, mami. Don't worry. Palubos ti apo. At danton arkitek nga anak yo. Maragsakan na ka makangag iti dayta anak ko. Sige anak, agad nad kayo dita. Sa anak ka makapagbayag ang makisarita kan kata. Naka-duty akpay. Sakto lang ang break time mi ngamin. Wan, mami. Agan kayo mat dita. Bye. Bye! Yes. Magatang kumatlangan ti kasapulak. Talaga alabnak ni mami. Iso asaya atak mat ti agadal. Adan samat ka sarsarita may tayo ti cellphone mo, apo. Nakaragragsa ka. Ha? Ay ni mami ti kinasaritak, lola. Ngamin, ada kasapulak. Kat di mawata kiti igatang ko. Kasta ka di. Sumangpat ka no ni daddy. Kat isunto ti kadwa ka gumatang. Isunto ti mangtad kanyak. Kasta. Sumangpat gayam ni daddy. Wan, lola. Angam ni mami. Ni mami ti kailiw ko. Saan mo kailiw ni daddy? Kailiw ko Angam mas kailiw ko ni mami. Anyan lakit tinday ito nga po. Makaina ka talaga. Wan, lola. Nagdungo ngamin ni mami. Day talaan tayo madayumat. Nulang agbakasyon ang makadwa tayo. Alagan anos kayo laang. Nibag tulang ano makapagturpos kayo mat. Taag furgon dansan, dadadi kan mami o. Wan, lola. Ket no adan ton trabaho? Saan kun to napalubusan ni mami nga umadayo? Ay katuon Iti kasta makapagdidan na kayo nasa nga pamilya. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode, iso nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarunungay kami patangatang. Kahit hati may sa nga iliwag ading ko, di makapagdidan na damanan asang kapamilya. Katuray mat data manong. Lakay kan baketan. Kumaakit makadin natapay mo't itinapaot basit daan na di kan dagiti apo ko ta. Hanang runaket adon ti marikrik na iti bagi. Supay Ang mabiit lang nga palabsin dayta, saan ang mapupuutan, agturposton ni Krisi iti nursing. Wan. Doon danton pagsapulan da. Di pa lang atag for good da anali. Kinasarita na kaghayam ni Lola Solidad. Wan, lo. Saan mo kumakagura, wano lagi dawan, ti panang bagbaganakin ka. Tapara matlaan iti pagimbagam. Da kayo kan manang mo. Maawatan mi, lolo. Panunutin nyo kumatirigrigat wano sakripisyo da ngay madayo. Tapno maisagana dalaan, tinapintas ang masakbayan nyo apog. Yes, lolo. Iso nga igadyo ti agadal. Tanay tamat lang kat para kada kayo kan tawid yun dayta asaan ang maagaw kada kayo iti sabali. Maawatan mat lang apog. Loud and clear, lolo. Napaot sakit di ti bakasyon mo ita, Ricky anak. Wandan. At ang amin as-asikas wag di Manila. Isuaya. At pa Manila ak mananinton bigat. Oh, kasta ka di. Oray ni Anali. Sumangpat mat na dyan. Para iti interview mi iji Canadian Embassy. Anya. Wandadi. Saan mi pa yan ay bagbaga na ito kanya Anali? Ngam, plano mi adwa ti mapan iji Canada. Kasta ka di. Di mapanawan da kami gayam. Para matlaan karagit ti apo yun ito, daddy.
Alakat awan maaramida kanak ko. No day ta tinamnamain nyo, makaita di tiginawa kada kayo. Sige. Wala. Oray kahit adamat daan ti ka nagtido nga ubing. Saan mi pa'y mata basta maalay da ichay? Anya. Alaan nyo mo't ida. Wala. Ito makapag-citizen, wano mabalinmin nga alaan nida. Adagayang plano da akas tama anong. Bueno din ko. Ayawan nga rod Datay tulat ta ti mabatbati ditoy. No pa'y mabayag pa'y day ta, siyempre, ado pa'y titawan apalabasan da ijay. Sa mabalinda nga alaan ng dagiti anak da. Talaga saan da amap-map na kaya? Nagsayaatan ti trabaho da dito, igam nag-abroad da pa'y laang. Wen nga rod. Kat ita umakar da pa'y iti sa bali ang lugar. Ano da tuma, natural iti tao da ita solidad. Ado ti kasta, saan amap-map? Ha, wan makit di Kaslay jay istoryada. Inarapaap na ti maaddaan iti bisikleta. Nakagatan. Kalpasan na? Saan anapnek? Kat inarapaap na ti maaddaan iti motorsiklo. Nagatang naman ang ti motorsiklo nga rapaap na. Wen, gamiti saan na nabayag. Inarapaap naman ti makagatang iti kotse na. Kayat na asawon talaga asa na mapmap na day tatao. Husto ka, solidad. Sa bagay, awan bayad ti arapa. Numakapan kayo ijay Canada? Di mabati kami manan kadalolo, Daddy. Uy, Robin Barok. Yung urayawan kami, agsingsingpot kayo. Igaid yun, ti agadal. Wen, Daddy. Saan kayo ngagdanag? Promise. Addan to anak yon nga arkitek. Good. Isong adda kami kan mami yo ijabro da mang-imturi ti ilumi ka na kayo, tapno makapagadal kayo. Thank you, Daddy. Wala. Orayan nyo ni mami yo. Sumangpad, tada interview mi adwa iji Canadian Embassy. Kaili na kay unayan, mami. Oray siyak mat, anak ko. Mami, agpaiso ka di asumurot kami to, kinimanang crazy ijay Canada? To, ano palubos ti apo. Agam si bibiyagak tupay nga ta, numapan kayo. Allah, anyamat tayo tan ibagbagayo, daddy. Saan tayo nga mo? Saan tayo amay bagano, kaano ti panangala kada tayo ti apo an maraswa. Katne, adon ti marikrik na kiti bagik. Lunglib kayo pa'y, Lolo. Isupay, Masapa lang maurayo ti panagturpos ko, lolo. Kung siyak to ti private nurse yo. Oh, nagsaya atin no kasta apo. Wen lolo, iso nga igagad ko ti agad adal. Tapno may sakton a nurse. Kat sakton ti mga iwan ka na kayo. Nang runa no awan tupay trabaho. Nadlaw ko, analiday ni daddy. Gapo iti. Iti plano ta, amapan Canada. Kat ayabantan tumot na nagtito ang anak ta. Numadanon ti aldaw ang mabalintan nga alaan ida. Nadlaw ko matkat gileta. Yung itinagsarita kami. Awan maramida kat ibaligi yo, baligi matan. Kuna naman. Man nakaawat ni daddy. Awan apulos makunakan kwa na. Wan, naimbaglaw na yung ama. Kan uray ni Auntie Soledad nakabsat na. Apay nagbakbakit na balasang ni Auntie Soledad. Di na istorya kanyak day di mami kat frustrated iti first love na. Kasta? Sipod iti. Kasla na upay anamin pinsan. Kaasimat nga rada. Ado ka nung pa'y matinagar-aram idikin kwa na. Ngam dead malaangan kadakwada. Kasta gaya. Maturog ta. Tamasapa pa'y tibiyahe ta inton bika. Makita ka talaga na nga to ti arapaap na giti agasawa. Wen nga ro, dading ko. Saan ko ang masinunoo? No, anya talaga tirik na dagiti agkapsat. No, naragsak da. No, anya. Naragsak da, ta makapandan to iti sa bali a pagilian. Ngam ni Chrissy, di babaeng apo ko ta. Mariknak, ano mapaliin? Saan na ka, apanawan? Wen nga rod. Agasam ti kunana, inton makaturpos kano, ken anay iton anas.
Kat na makapasa iti kinanurse kat aywanan na. Wan, iso makuna ka talaga na singput ni Chrissy. Oray mat ni Robin, ipaspas na ti panagadal na. Ay, kunak lang ag forguden dagijay ag asawa no makapagturpos dagiti anak da. Ngambidot ta ading ko. Tanda pa'y gayam sa bali a plano da. Tidakes na kunam. Di kayat da. Alaan da dagiti anak da. Adi kayat da asawan. Umadayudan kada tayo. Raskan nga awatan ta ti pagbaliwan ti amin ading ko. Ay, sabagay. Saan ta mabalin alapdan ti plano da? Tapara da itay ti pamilyada. O kasano da itan anak? Na-deny ti application mo ijay Canada. Kalpasan na, nag-resign ka pa yan ijay trabaho. Uwan nga ron, Daddy. Anya nga ron ti plano ita. Agbiro ka kiti sa balidan. Di agsina kayon. Bumirok kami kano iti sa bali amang ipagna, Daddy. Nakapsot ti naalami anang ipagna. Daytan ati problema. Ngam no awan lata. Padasak pailaang ti agapla iti sa bali apagilyan. Ada nakita nga open ni Jay London, Dad. O kita ti pagsaysayatan na anak ko. Ngam bayat ti kaadak pailaan ditoy. Asikasun kayo pailaan. Anya? Gusto mat kedi, ta makapagdiden na tayo pa iti mabayan. Sakbay nga adan tumanan pagserka. Mayat kit di no saan kayon nga makapanaw, Mami? Saan mabalin ajak sumapol iti sa bali apagserkak anak ko. Awan gastusin tayo. Sana bali, Mami. Ada savings mi kin manang. Anya? Kan adamat ni Daddy nga gipatulod iti gastusin mi kin manang? Saan mabalin nga isula ang ti agtrabaho anak ko. Masapol nga agtinulong kami. Mami, Sana bali. Agbiro kak pailaan. Mabayag pa'y sakbay ang makapanawag. sige, Mami. At least kat makadin na kayo iti medyo mabayag basit. Sana kas idi. At 2 weeks wano talo alawas laang. Anya lakit din to yung anak ko na ya. Barukan, nga mamaspoy kapailaan. Kumusta nga ron ti trabahong di tala kay? Panparikot. Nanamay ti trabaho. Kan dakdakkel ti sweldo nga mitinaggapuan ta pagilyan. Nasayaat nga ron ata ni. Enrollment man ang dagiti duwang anak mo. Kan agintern ni Chrissy. Saan kayo ngagdanag? Agpatulo na kadagos. Huwag lakay. Okay, kumusta kayo magtitan? Ken anya ti plano mita? Ada open ni JUK. Na-submit ko amin ang requirements. Anytime from now, ma-online interview ak. Mayat Ngam kayat ko, di tamat lang kumakana dati nakaumayak. aganos ta pala ang bakit. Sana bali ta kita no kasano. No kasapulan nga ang guray ti sumagmamano tawel. Kastam ka namidan ta. Mapan ka pala nga ro diti sa bala pagilyan. Uwanan anya kumapay. Mga alagalang iti duwatawa na kontrata no bilang. Kastamot talaga. Sana bali, ospital matlang ti pagtrabaho ak no bilang. O sige nga ron. Kahit tagitag kapsan. Napanday jay universidad, asikasuan dati enrollment ta. Nasayaan. Kat ni Chrissy mo't, asikasuan na mo't ti internship na. Saan la mamin anong aglabas ti aldaw? Agturpos ton ni Chrissy. Huwan lakay, palubos ti apo. Alang Rodan, maturo kak matan. Baliwak naman ang ti umawag. Sige, agan-anad ka dita. No problem. Ore na kayo, May. Bye. Love you. Bye. Love you. Sayang. Kunak no, makapagbidan kami amapan ijay Canada. Ang mala. Agaplikar laangan iti sa bali a country. Kunak maturog ako nga. At chat ko iti messenger. Tisigod akadwak ijay Cyprus sa napanan ni ijay Canada. Ni Winnie. Kachat ko mampay. Kumusta nga tan? Imbag pa'y kan ko na. What a small word ka, no? Nakita na ni Ricky. Chat back ko man.
Sigod akadok ijay Cyprus ni Winnie, Daddy. Kasta ka di. Balasang pala dayjay. Saan na pa'y matakayat ti makiasawa, taadan sa pa'y may sa akabsat na pagad-adalan na kanu. O, dayta ti problema. Luma minsan, saan matahos to dayta? Baybay amon no may sakripisyom ti bukod mo apakasaknan para kadagiti kakabsat. Sana balin ako no dagiti tulungam kat saan da sayangan ti sakripisyom. Tirigat na, adu ti saan makaturpo sa matultulungan. Dayta tinasakit. Ay, uwan gayam, Daddy. Saan ko gayam anay baga? Agpamanila ak no bigat. At the interview ki embassy. Iti nag-aplikara mi dya London. Uwan, Dad. Bareng makapanak iti mabihin tani. Mas daawak tawan mat remittance ni Rikin. Kasta ka di. E di na udi ang nagchat kami. Adda ka nang basit parikot iti employer na. Anya. Uwan, Dad. Adda pa kariribukak. O, anya dayta. Saan kong amo no? Rumba nga aramidak dayto eh. Te anya anali. Di agimon. Anyat pagimunam. Ada insen kanyak ni Winnie. A picture da ken Ricky amang mangan iti may sa restaurant. Ket nakaragragsak ta. Ken sa bahan iti closeness da. Anya. No tay kunan ang accidentally nagkita damanan. Dayjay. Nanganda iti restaurant ta inawis ni Ricky. Oh, saan ay anasingad agayim mo? Kan nakadwampay a nurse ije nagtrabahuan nyo. Undan. Adwa-adwa ka ken kuana, uwan no ken Ricky. Saan ko nga amo, Daddy? Mariribo ka na. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Kasano daytan, no mapanunot niya ikiti agluko, ijay. O, sa bali salitaan daytan. Kay sus, nagdakasan dayta. Angam sapila kumata din tumapasamak dayta solidad. No kaano pa yadadakkel dagiti anak dan. Daytan ti bunga ti panagin na dayod. Tikit di mo tan babae. Amo na lang aron nga da asawa jay taon no bilang. Angam kasi tinakunak. Sapila kumata agpatingkala ang iti aggayam ti relasyon dayti dayjaya babae. Kumaa. Gam amo mading ko, uray tayo na ata kayo no nayupar iti danom, no kanayon amadadang, umapoy mat wano sunggad. Aniya. Nasa ugayam ni Daddy dayta, ante. Basat na naklaan kan ka anak ko. Ikarkarigatak nga iwak si iti panunot ko dayjay, ante. Saan amay sina iti panunot ko? Awan pa'y makataon ni Ricky, ijay, ngamne. Nagarami dan iti kalukuan no bilang. Saan ko nga amo, ante? Saan tayo mat amay bagat isulisok? Awan mo't kiti Italaang anagin na dayo kami. Sipot pa'y. Agtenda na kami akanayon. Uri idada kami ni Jay Cyprus. Nangala kami iti apartment mi, imbes nga ang naadak iti dorm ti hospital. No apay kit di Di kay lakit din naggidan. Huwag nga rot, auntie. Ang apay ti maaramidak. Adan ijay, kat nabati Kat anya garo ti plano bita. Kas iti naibagak kini Daddy. Saan pa yan nagpatulod iti daytoy abulan. Nadiling. Anya ti kuna nakakit di. Adda ka no problema ti opisina da. Kasta. Akan patuluyok ti mapan London, auntie. Makamuditan. Saan ko nga igasang-gasat ti panagadal dagiti anak ko. Anak. No saan nga agi patulod? Awan mabalin. Don abulan asan ang nagpatulod kini daddy ading. Iso masapol na trabaho ni mami. Tano saan? Agsardon ka nga gadal. Dayta nga rod kat.
Apay ngamin. Tidakas na. Doon alawas ka no, asaan ang makontak ni mami ni daddy. Anya? Iso ang mariribukan ni mami. Naimbaglangan ko na, tada savings na. Kasano no may boss? No kasapulan nga agsardengag. Tas ikapel at agtuloy. Tangay dandani ka nagturpos. Kasta ti aramidon tayo manang. Dahil tati saan amabalin anak. Sa labali, into next week, ag-flight ako na mapandi London. Sigurado ang mabayag kayo man na di makaawid, mami. Lakit di anak, ang adamat video call. Mami, Agiin nanos tayo anak. Saan ko nga isakripisyo ti panagadalyo kin manang mo? mami. Love kayo. Aganad kayo kuma. Kasta akmat anak. So nga agsakripisyo para kada kayo. Angam ni daddy. Hate ko, mami. Saan anak? Saan kayo kumang agimula iti sakit tinagam ken kuana? Ngambad ni daddy, mami. Saan tayong amo na niya tinapasama ken kuana? Saan ko na makontak? Oray iti messenger. In black naksan. Uray da kami, mami. Saan min a friend ni daddy? Kan uray ti gayam ko kan kadwak idi jay Cyprus. Anakamit na ijay. Kan nakadkadwa na nga agpaspasyar. Saan ko magta na makontak? Kaya't asawan? Insukat na tayo ni daddy, mami. Adan na ka mo, Robin anak. Maawata mong dagitoy. Kat nalabid. Kasta tinipasama kan. Iso ako nakabad ni daddy, mami. I hate daddy. Awan ka dit kontak mo kadagiti kakabsat ni Ricky. Oray ka no isuda kat. Saan na asungsungbatan ti awag da? Anya. Madadala ang ti utek ko amang panunot iti dayta daddy. Isa, lipat ko. Be strong, anak ko. Wan dad. Dagiti duhang anak ko timang patpatib kar kanyak. Aramidag ti amin akabaalak by God's grace a makaturpos da. Uhen, agkamang kaken apo Diyos, na di nakabaybayan, anak ko. Wan daddy. Nasakit man nga awatan no bilang, ta insukat na kami ni Ricky. Awan maaramidag no di mga klon. Anali, anak. Ngam ko ma, ibagana no anya ti kayat na. No, anya ti plano na. Nung nakasarak iti makaparagsakken ko na itay. Banak ajak may paay. Anya nga rot. Ibagana ko ma, tano day tati pakaragsakan na. Itid ko ti waya-waya na. Anali. Saan ka din daddy? Uray saan ko mapagsinaan ti pinagtipon ti Diyos. Ang awan mabalin ko. Ngem isuda nga ta, iti dayjay a babae ako nam. Anya ko mapay ti pagduaduan tayo. Isuda ado ha. Ay, in-block san iti Facebook kan iti messenger. Kayat na asawan. Isudan kan amangan no agdenden nada pa yan. Agyaman na, Diyos ko. Ada akon dito'y London. Tarabayan na kumaakanayon. Ipagpagapumla ko man kadagiti anak ko. Diyos ko, di na kumabaybayan. Aginanaag kanupay dito'y ospital doon. Naimbaglaan. Ngam kayat ko kano apribado ti biyag ko dito'y. Mabaling ko ti sumapol iti apartment ko. Uray kat, ada housing allowance nga ented da. Iso ti asikaswag. Ngam for the meantime, kat dituyak pailaan. Pagbirbirukak iti pagakarak. Tay kuma saan nga adayo iti hospital? Wen daddy, saan da ka pakadanagan ditoy? Nasayat nga rod, lugas ta, anak ko. Adaak pa lang ditoy hospital dorm. Ngamadan na saraka ka pagakarak. Oh, kasta ka di. Oray kat adamat housing allowance ko. Kayat ko, naka-private iti pagnaadan. Ta, ado kami dito'y dorm. Nasaysaya at pa, iha. Da kayo pa'y laang ti makaamu kadag iti apuyo.
Uwan anak, saan ka nga agdanagunay? Uray kat nasisingpat tagiti anak mo. Sige nga Rodan, Dad. Time to sleep akon. Sige anak ko, aganad ka kumaakanayon dita. Wan, Daddy. Bye. Bye! Diyos mo. Italab ko ti amin ko. Dun ka. Di na kumabaybayan. Uray no kasto tinagpanagat ti pamilya mi. Ipaayan na kumapay itinaan-anay akirat. Adaawag ko iti messenger. Asino nga tati? Ni Ricky. Sige. Awatag ti video call na. Hello? Wrong call kayo sa, sir. Andali, kumusta ka? Amangan no aga pa kayo iti asawam, sir. Saan ko akayat ti Riri? Si Kati talaga ngay nawagak. Kaya't ka akasarita. Adda ka di pa'y nasken apagsaritaan ta? Adda. Pakawanan na ko ma. Pakawanan? Adda ka di basol mo kanyak? Agwa, nagpasulakan ka. Nagbasol? Anya abasol? Saan ko nalabanan ti Sulisog? Kat? Ni Winnie tinakasulisuga. Juan, Ayop kayo. Demonyo kayo! Oo, agyaman na kay mawag ka, anak. Daddy! Oh, apay. Anya tinapasamak kan katag sang sangit ka. Adda ka dida ka sa napasamak. Imawag ni Ricky, Daddy. At nagdagas tinamwag. Kasla mapiyate marupong ko. Ne, itaman pa'y anak kalagip nga imawag kan ka. Gusto amin nga atak ko. May paman ka na kuha na kanuini. Sinalbag? Saan ko ang mapakawan na siyang alalaki, Daddy? Anak, kas iti kanayon nga ibagbagakan ka. Be strong. Agbalin ka anatid ka dagiti anyaman na panupok asumangbaykan ka. Kasla jak maaklon, tinagpanagan ti amin. Apagbihin pa ilang ni Ricky, Jay. Nulapsin ti agsao. Saan pa'y anatawanan? Insukat na kon. Insukat na kami. Ngamkas itinakunak, agbalin ka kumaanatib ka, gapuman laeng kadagiti anak mo. Ikamang mo iti Diyos ti amin, ta isut mangtad kirad kan ka. Daddy, Kaya saan ka kumangag panunot iti banag amang dadaal iti bagim, iti biyag mo. saan ko nga mo? Kasadyang kamahlan. Saan? Saan anak ko? Saan ka apaabak? Agbalin ka kumaanatib ka. Sige, anak. Bye. Oh, kaasimat ti anak ko. Adya ka di dayjay, manong. Asino di kita sa rita bitay. Di ka di anali? Wen, solidad ading ko. Apay, adya ka no tinapasamak. Imawag ka no tinalaing alalaki. Ni Ricky ti kayat ko asawen. Anya? Kadejay. Kinumpirma ng addan sa bali akabalay na ijay. Ah, Diyos sa man nakapalin. Naaramid ni Ricky ti kasta. Oh, Saan na kano ang nalabanan ti sulisog? anyamat tanday ta arason.
Kat ti may sa asakitan tinakam ni Anali. Di pa'y sigod agayem kan katrabahuan na iti ospital ang naggapuan na. Anya? Ay, susapo. Nagkita da iji Canada. Kat da iji iso tinaglawanan ni Ricky. Kasano daytan? Binalbalakadak ni Anali. Takas taunay ti sakit kinakam na. Kas taunay ti anugog na. Bayat ti panagsarsarita mi. Amo nga ta ni Ricky, nga da ijay London ni Anali. Saan ko na nadamagadin ko? Saan siguro anaskan pa'y ama-amuan na? Kasla na patagunay ti ibagayo kada kami kinimanang ko, lo. Ngam, awan pa imot ni Manang Chrissy. Wen, imbaga ni Lolam solidad. Iso si kapilang ti kasarita kapok. Maipapan ka di itian niya, lo. Seryoso kayo, mat. Mabalin, bad news na ito eh. Adda kayon iti husto nga edad. Makaawat kayo maten. Lo? Saan ko akayat agurain nyo ti amayo? Ta saan kayo atimao? Lo awan ti amayo. Apay ka di, lolo. Anya ti maipapan ni daddy. Adda ka nun sa bali akadenden nana ijay Canada. Anya? Mismo nga inamin na ken ni mamiyo. I hate daddy, lolo. Robin Barok. Kagurak ni daddy. I hate him, lolo. Numabalhin saan nyo kumaaguraan ti amayo. Kas itinakunak awan kayo no awan na amayo. Ngamdakas ni daddy, lolo. Insukat na kami iti dayjay a babae. Saan ko ama pakawan? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan ta mababalaw no kasta mantirik nana ading ko. Diyak pulos nam namaan na maaramid ni Ricky ti Kastyay. Uray siyak. Gam ni Ana liti pakaasyak launay. Madanaganak. Amangan no anya ti aramidan na. Abos ta adda iti adayo. Wan nga rod. Saan ta amasaranay. Hanggang patsak, kabaalan ni Anali dayta. Wala, parang umawag tumanen. Tinasayaat. Paawagan ni Rubin, babaan ti messenger. Andi nga yan dati inata. Masapol mapatipkar ti pakinakam na. Hosto kasolidad. Dahit ti amok. Kasapulan na ti mga dingay kankwana. Kat nang nangruna. Adag iti anak na ti mangtad iti moral support. Saan na nasumpatan ni Ana li tiyawag ko? Ora dagiti anak ko. Saan ako nakayat nakasalita? Aklonag. Nadagsen kinagbasolak ka ni Anali. Kinuray ka dagiti anak ko. Amok agaguradak. No apay kitiatyak man na nalabanan ti sulisog. Napintas ni Winnie. Ken aklunag. Bunga siguro iti ili ko kan analiti nang idoron kanyak anang tutup ken kuana. Ano? Padasik to man nga awagan ng iti anak ko. Kaya't ko tiyak daw iti pamakawan kadakwada. Adaawag ko iti messenger. Kat... Ha? Ni daddy. Kin adda message na. Agpakpakaasi akasarita ka no. Sumbatan. Kat sidirak. Hello. Anya ti masapul yo? Pagyaman na, pasinong batang ti awag ko, Robin anak.
Saan dak nga awagan iti anak? Ta saan kayon abigbigan nga amak? Anya, No mabalin la kumaapilyan ti agbalin nga ama. Saan ko akayat ada kayo tinagbalin nga amak? amo ka na lang gusti gurayo kanya. Apay asinaktan nyo ni mami. I hate you! Kwa, Robin, Kagurgura kayon! Uray umawag manan. Saan kon asungpatan? Kan iblak ko pa'y kit din. Ligayam dadim jay kinasaritam, Robin apok. Wan lolo, O naimbag man ta imbawag. ngam inblak kon. Anya, Kagurgura kon ni daddy. Nasakit tinakam ko iti inaramid na lolo. Robin, Maasyanak kin ni mami. Iso nga awagak ni mami. Kat ibagak akagurgura kon ni daddy. anya, Wan lolo. Oray ni manang krisi. Kuma, kagura na mutan ni daddy. dayta ti problema ta makadadi ni manang mo. Amumatan, daddy's girl ni manang mo. Basta lolo. Siyak, kagura kon ni daddy. Makaturturog ak pailaang, Robin, anak ko. Kumusta kayon dita? Awan parikot kada kami, mami. Da kayo ti kayat miya kumustaan. Saan dak apakadanagan? Okay, yak. Are you sure, mami? Amok asaan kayo nga okay. Imbaga amin ni lolo ti inaramid ti asawa yo. Ha? Asawa yo? Kun kunam kandadim? Kagurgura kon, mami. Aniya? Kuma, saan nyo nasobyan? Kurain nyo mutan. Aniya? Be strong, mami. Saan kayo nga agdanag? Uray kastoy tinapasamak. Igaat mi ti agadal. Anak, Saan mi asayangan ti sakripisyo yo? agyaman ang anak ko. Ipakita mi akabalan mi ti agbyag. Kan makaadal kami nga uray awan. Agyaman ak no kasta anak ko. Oray anya ti mapasamak. Saan ko nga ipalubos adi kay makaturpos iti panagadal yo anak ko. Agyaman ak, mami. Naimbag kayo unay. Saan akas iti asawa yo? Anak, numabalin. Saan nyo kumaaguraan? Taamayo latta. Sorry, mami. Nung saan kun akayat ni daddy. Aniya? Numabalin ko mala ang apelyan ti daddy. Robin, anak. Sige, mami. Maturog kayon. Take a risk. Bye. Love you, mami. Love you too, anak. Saan ko ang mapapasol dagiti anak ko? Nasakit ngamin. Tinaramit ni Ricky. Kumusta ka ditan, anak ko? Nasa iatap lang, Daddy. Saan nakapagdanagan? Are you sure? Wan, Dad. Nasakit man. Ikarikatak na awaten ti amin. Kasta ti rumbeng, anak. Kat, adan na ikadang ko, Daddy. O, anya dayta. Inton agawid ak, wano, agbakasyon ak. Ikarikatak akong tagan ni Ricky. Apay, anya ti planom. Ipilak ti annulment ti kasarmi. Anya, Dahil dati na ikadang ko, Daddy. Saan kun akalikaguman pa ti panagsinubian mi. Nasaktanak iti inaramid na. Kad amok, anaragsagan iti sidong ti babae anang isukatan na kada kami. awan makunak dita. Ngem no mabalin na kuma, saan akasta ti pagtungpalan ti amin. Kuma, Dad.
Napukawan anamin pinsan ti amor ko kankwana. Nagbiit ti panangisukat na kada kami. Anak, Makatawan na laang idyay na panunutan. Insukat na kami. anak, panunutan kumapay anaimbag ti amin, sakbay ang mga dengka. Nakaikadang akong dati. Pasit laangan a panaguray. Malpasan ti kontratak dito eh. Ngam ti parikot laang. Kad sa anak a makaawid iti graduation ni Chrissy daddy. Uwan ata kasano, nairanamad nga roden nga adda ka dita. Awagag tulaangan. Kat namnamaag a maawatan nagti anak ko daddy. Buen, Eksakto laang a makatawanak dito eh. Kat sa anak a basta makaalat ti vacation ko. masirib, ken man nakaawat na iti anak mo. Iso nga awan rumbeng a pagdanagam kadakwada. Sige daddy, kastapay nga rod. Paliwan tayo tumanan ti aksarita. Ta sumrul ka kun iti work ko. Halawan anak, aganad ka dita. Ken di mo liplipatan ti agkararag ken Apo Diyos. Wan daddy. Sige, bye. Bye, anak ko. Oh, makariknaak iti asi, iti anak ko. Nangrunak ket adda iti sabali a pagilian. Ammo ka masirib ka, ket addan edad mo apok. Amok a maawatamon dagiti paspasamak. Lolo, Tinapasamak kadagiti naganak kada kayo, ti kayat ko asawan. Addaken kan, no anya tiriknam iti inaramid ni dadim. Lolo, Saan ko nga ibaga, gurain nyo? Wano guraim? Tauray anya ti mapaspasamak, isupay la ti amam, ti amayo. masya ka ni Mami. Diyak pulos pagarupan na maaramid ni Daddy ti Kasjay. Nakarkaro pa'y kanyak, apok. Saan ko apulos aninamnama kan pagarupan? Mismo ati amayo tinangaklon iti amin. Nga addan sa bali akadenden na na ijay. Kastagayam, Lolo. Ket ammom kadi, akayakan ni mamim nga ipila na ti legal a panagsinad wenno pan nakawaswas ti kasarda. Banag kuma asaan ang mapasamak. Anya? Da kayo, anya ti makunayo, kayat yo anaan-anayen nga agsinad. Saan tayo ang mapabasol dagiti anak mo, Anali? Auntie, Ngam ni Chrissy, bariknak kat saan na akayat nga agsina kayo. kasta ka di. Amumatan, daddy's girl ni Chrissy nga anak mo. Ngam awanan makalapad itinay kadeng ko, auntie. Ala, biyag mo day ta, Anali. Kat maawatak tiriknam. No day ta tinamnamaam ang makapaginawa itiriknam. Sige, saan na kaalapdan? Wan auntie, awanan makalapad kanyak. Apaman ang makaawid ak. Mapanak adagos iti amamok nga attorney. Nyub kasanon no saan to apirmaan ni Ricky. Kasano ang makontak mo? Ikarigata ka sa pulan, auntie. Mapanak iti agency anang ipag na iti ipapan na ijay. Imposible ajak mabirukan. Ala, sigalat na ti makaamo. Makatawan laangan, auntie. Makabakasyon ako. Kat napartaklaan nga aglabas ti anak. Panagkunak kat saanin nga agbaliw ti panunot ni mami yo apok. No siyak, kayat ko launay lolo. Kas makita yung mat. Binaybay anda kami pa yan. Amo namat asa anak pa yan nakaturpos. Maawatak matkit ni Triknam apok. Ngam no saan akagura ni Manang Chrissy. Adakin ko ana daytan. Sa bagay, amo tayo mat ang makadadi. Wen, gem kas itinakunak,
Saan adakes no? Pakawanan nyo lata, apok. May sa timangedang ko, lolo. Basta, kay kaya't kong agsinadan. Tangay at damat la sa bali a pamilyanan ijay. Alakat, bukod mo arit na dayta. Mapakawan ko man, lolo. Agpatinggalangan ijay. Saanan a may subli ti sigod a panagraam ko kenkwana. Agduma kami kinimanang crazy, lola. Apo, No kasta tirik nana, raaman tayo. Ngamraaman na kumamat, nga niya ti kapanunutan kan rikna. Iti parikot da mami kan daddy. Robin, apok. Ni mami launay, kasyak lola. Nagdakkel ti sakripisyo na kada kami. Amok amarigregatan ijay. Tadwa ti mang burburibor iti panunot na. Sigurado dayta. Tinapasamak kada kada iti asawa na. Kan iti kaadda na iti adayo. Ti awan ka binulig na itjay. Uwan nga rod, lola. Ikarkararag ko. Asapay ko ma. Tasan nga agsaksakit. Awan mangandingay kun mangsaranay kun kuana. Dayta ti pagdantanagan mi kinlulong. Naimbag iti awan manaknakom nga asawa na Taglaplapusanan ti ragsakda iti sidong ti sumangkaot truma ta babae. Ammo na lang nga rodo na di da maikasar. Imanugot latta amakidin na, lola. Ala, nasyak maawatak tirik na apok. Ngam hustumat kit din ni luluyo. San adakas ti mabakawan, tao tayo laot. Anya ti maipay ko kan ka, Wendy. Apay amabutbutan ka. Adayo, anapin pintasak ng sika, Jamila. Noan niya tinakita ni Patrick kan ka. Saan na kumapagimunan? Aggayam kami lang kin ni Patrick. Nupod no, dayta. Apay adi mo aklunan ni Rexon. Kuwapo kan baknang? Diyak ay ayatan ni Rexon. Saan aga po tabaknang kat aklunak matan? Gapo? Ani Patrick ti ay ayatam saan ka di? Saan apod no, dayta? No kasta, sumurot ka kanyak. Saan na ka mapilit a sumurot kan ka? Kas na ko na ni Patrick. Adaywam ko man ni Rexon. Ang mga numaisagmak ka. Aniyati ko na. Agkit-kita kayo kadiki ni Patrick, ha? Nagtulag kami idi aliklikan man tagsarita. Ngam iti day di arabi akadwam ni Rexon. Imay dito'y balay. Dan na babae! Pwede, aging ko nakapailaang. Aga-agaw ka iti kayat-ayat. Tiro ba ka? Masapo lamang mo ka iti dalan ko. Naskan ada na alam, tiro ba karon ni? Hindi! Makinaragot! Palasi! Imbatam ko matibok ko! Pwede. Sa dinitaya ni Patrick, mama. Patrick! Lumuwar ka! Anya ka diti mapaspasamak kin ka, Wendy. Apay tarupang! Damagang pailaan! Tinumpanak. Marwam kan amang tungtung pa kanya. Saan tapay nga agasawa, Wendy? Nobya ka laang. Kat! Anya ti kayat masawa ni Tidayta, Patrick? Ha? Wendy, agtal na ka. Anya, ti mapaspasama ka na kayo. Abay, hindi. Awan ba intay ti nga anak kayo, mama? Pakisisinarak gayam kini Jamila. Katay jay mo't a babae. Iso adi na kayat ni Rexon. Gaputa kayat ng agawan ni Patrick kanyak. Nagpanaas ti Rupa ka kinaramutan ni Wendy. Nagsakit ti ulo. Kapoy ti panang pungot-pungot na kanyak. Narangkas na unay ni Wendy. Apay saan ang mamati nga awan ti relasyon mi kini Patrick. Saan ang mabalinday to eh. Diyak kaya't tinariribok abiyag. Iso ana saya at laangan ang mamimpinsanan nga umadayo akin ni Patrick. Panad kay tibain. Mama, tinungpada.
Kalpasan ti panangtong paniwindi kanyak. Da kayo matisimublat anang tong pakanyak. Saan ka mapmapnek iti may sa babae? Dayjay pa ya Jamila? Agpampamarang agayam. Apay ngamin asaan kayo ang mamati, mama? Sumardan kan. Nas ka na mapukaw dayjay babae iti matang mo. Ha? Anya ti aramidan nyo, mama? Awan bibiyang mo na niya taramidak. Nas ka na maputo din dahito akin na maag mo. Nasaya ata sinong bata madagos ti awag ko. Nakasaritam ka din ni Mrs. Rabara? Saan ba eh? At nasa baling na sa sikaswat. No itong tungkwam, tinagtulagan ta siya kung ti makisarita iti dayjay a babae. Among ka di ngay may dito balay ni Wendy kat si imatangak iti panangtong panak ni Patrick. Nasakit ka titinag mo iti anak ko. Dayjay a babae ti kagurak. Riribukan na launa yan dagiti agaya na yat. Ambisyosa. Di na kayat ni Rickson. Takayat na nga agawin ti anak ko, kini Wendy. Itamot lang ka sa ritag ni Mrs. Rabara. Nasayaat. Tsakpay kititibang taditinayon ti kwarta ama ited kini Jamila tapno may kan iti pagnakman. Naulpit kayo. Apay kas ti aramidan nyo kanyak. Idinto tawan mo ti takas nga aramidak. Apay asan amang mati kanyak ni Wendy. Inramraman niyo pa ni Mrs. Rabara. Idinto ang nagsaya at kanyak. Kaslatsak mamati ang maaramid na dayto'y kanyak. Kabaalak niyo matayo. Saan anas kan apay katak iti trabaho? Kan injaya ang dakpay iti dakkal agatad. Adagos po sina iti rawala. Nilakit di man ang Rexon data. Saan? Tsak kayat asangwan. Mapanak iti silet ko. Agpupungag. Saan nakapulos aramwala? Uray anya ti aramidan ni Rexon. No pilit asumrag. Umawakak iti pulis. Ni Rexon, ada kadwana. Nakabutbutan bilangada. Ala, kung nagmanupimanaw taytayan. Makapungtot lakit di asa anak kasarita. Tapi naburubor na tilugan na. Ha? Ni Wendy mo tumawawag. Talaga asa anak na inkaan. Di na kayat apagulimarkan. Hello? Okay, nagbayag ka sumungbat. Kung namlano asino ka, awan mo't nga ron ti kabagpalingan. Awan gaway ko kada kayo ababak nang. Wanya, naragsak ka kaditan, Wendy? Nagbaligi kan? Nasakit ka di tinagam mo, ha? Gumbo na. Diyak ipalubos ang maagaw mo ni Patrick kanya. Apay nga minasaan ka amamati kanyak. Ngamno tari gagayam nga umadayuak. Patgan ka. Juan, taagasang ti katakal agatan tinaited kan ka. Angam mo, sa anak payla amagnag. Kasaritak ni Rexon at maparamidan ng ti ultimatum. Saan? Pangasin. Di mo kumararamidan da ita, Wendy. Umadayuak langan. Saan ka mabalin? Di ka pagulimagan, Jamila. Naulpit ka. Managing pupukod ka. Sapay ko mata saan to asikat ti aglakam kadagitang aramidam kanyak. Tanda akala ko maitisangog, tinumpakan. Awanan tinas ka na pagsaritaan ta. Masapol nga ito na biimat laan. Agluwas ako nga pa Manila. Among ka di, akakalpas milaan anak sarita ini Jamila. Apay asaan mo payla nga inggaan ariribukan ti biyag na Wendy? Saan ka kadi payla ang amapnag iti inaramid da mamakan papang mo? Inramraman da pay ni Mrs. Rabara. Oh, among gaya man. Saan kayo la amasyan kenkwana? Apay nga isakit mo da jay ababae akaruprupat kwarta. Anya talaga diriknang kan kwan. Tapno agtalnakan.
Kang runaan lang unay. Masapul amaya dayo kinirikson. Anyat mako namita, Jamila. Rimormat lang tipod na agarit mo. Talaga rupak at kwarta. Amok ada kayo tinangper sa kini Mrs. Rabara. Tapno ikatandak nga empleyado. Katita, naragsak kayo ka din, ha? Talaga nakuspag ka niya. Diyak ko makayati sumungbat. Ngam na punwa na kun nanaida. Awan gapo nang irumandak. Gapo ta nagbigdot kayo ti panangipapan. Urayan niya pa iti aramidam. Kanda iti titandaan. Awan ti master ka mo na trabaho. Nakatorturoy kayo matlauna yan. Kasla kabailan nyo amin at Talaga ka diya karkaritan na ka? Diyak kaya't nagkita kayo pa ikan ni Patrick. No saan kayo pa'y laanap nag-itipan makaikat ko iti trabaho? Sige, patgan kayo. O madayuak. Makapungtu taklauna iti dadya Jamila Liberato. Sinong basong baton nakit din? An mula kuman na kinasaro sa Rita. Uray tinikatan ni Mrs. Rabara. Kasukat tidak kalagatan. Sa anak pailanap na kiti dayta. Kaya't ko nga madayo tapno saan da nagkita kini Patrick. Saan ka di? An nalabas lao na idaytan. Liberato. Sika ko mati adadamasak na niti dayta abanag. Kasla, ad-adda pa yan sika ti masakitan. Saan na pagsinupyatan dayta abanag? Sige. No ka ba alam apapanawan ni Jamila? Aramidam. Jamila. Patrick, apay nga may kapalaan. Ang mga numadamag ni Wendy kat agapa kayo manan. Nasakit tinakam ko iti aramidan dakin ka, Jamila. Kan talaga gayam apumanaw ka. Tapno mapnagnan. Umadayo aklangan. Ang Saan nakalapnan? Awan ti karbangam amang lapad kanyak, Patrick. amok. Gapo tagay yung naklaan. Apay ka lata nagtipayok matan. Ada ka di namnamaam asa nga ilim. Ang mga ni Rexon dayta. Ituloy mo ti aging pagi. Siya kung ti makamu kadakwada. Saan? Syakon. Mapan ko kita ano ang sino tagtuktok-tok. Tuwa lalaki. Dagiti kakatuan ni Rexon. Ha? Saan? Delikado dahito yung Jamila. Adalakit ti dakas apanggap na kita alalaki. Dumngag ka iti ibagak. Masapul amaliklikam na kita alalaki. Kunaktupay ang nakabutbutang ni Rexon. Sipsiputan dalakit di amin agaraw mo. Kat saan na nga ipalubos na amadayo ka. Agi ang naklaunay ha, Patrick. Agnit nervyosak pa lang. Naimbaglaangan, tayo may adagos na kiti pulis ni inawagak itay. Ang mga no pinilit na kumatisimrak iti balayo. Talaga ang masapol nga umadayoak. Saan lang atap no maliklikak ni Rexon. Ang mukha dahi titartarig kakayan ni Wendy. Jamila, ang Nasay-saya at anday ting aramitak, Patrick. Tapno naragsak kayon tun kini Wendy. anya ti aramidom iji Manila. Agsapulak iti trabaho kitjay. Latingitak, tsak mabaling ipagakan ka ti planok. Tinasayaat. Panawan naklatan dito terminal ti boss. Aging saan ka makapanaw? Saan ka panawan, Jamila? Kahit ko asigurat doon ang natalagad ti kasasaad mo. Ngam no maamuan dito ni Wendy. Aga pa kayo manan. Makaamutitan. Amok ang makapungtot ni Rexon. Iti pan nakapa ay ti panggap na ka. Kat mabaling nga agipulong kini Wendy. Anya kumati karbangam amang salangat kanya, Rexon. Nasayaan, no pimanawan da jay ababay. Tapno mapukawan ariribok iti ayan-ayat ni kini Patrick. Anya ti kuna?
Agalwad ni Patrick kanyak. Sino di kinasaridam? Apay tagpupungtot ka manan. Awan Serbina a kinasarita yun ni Mrs. Rabara tapno ikatanan ni Jamila, papa. Tapay ngawan. Napan ka na ni Patrick iti balay da Jamila. Kit intulnog na kano pa iti terminal ti boss. Ano niya? Agalwad da jay alalaki kanyak. Saan ka na rumarabin? Inton bigat langit nagasaridam. Nagsapa ka ngay may dito balay, Winty. Saan kayo kadya nagkuyog kini Patrick? Nakarabrabiin asim mangpad. Saan asak ti kinakuyog na idirabi, mama? Jay a Jamila. Anya. Patrick! Rumuar ka iti kwartom! Windy. Saan da kalapdan, mama? Talaga makapungtutak! Agtala ka kuma, Wendy. Ano nga agtal na ti bagbagam? Talaga ka di? Adi mo maliklikan day jay a Jamila? Tinong pamanan ni Patrick. Unam nga ta atyak maamuan. Anapan ka iti balay da Jamila. Kat intulnog mo pa iti terminal ti boss. Amok ani Rexon tinakamang. Nakapanahon ni Jamila. Katliklikam kumaamatan ni Rexon. Talaga atyak impaka mo kini Patrick di panggap ko apa nagabrod. Kasakbay a pinagikatnak ni Mrs. Rabara. Katrinog yakon tinagaplay nga agabrod. Naskan nga ramidag na ito'y. Para iti panagulimak ti amin. Sapay kumata na ragsakton ni Wendy. Kastamatan ni Patrick. Malipatan lang doon. Kaputasan lang nga kas may sagayam di pangibilbilangak kini Patrick. Wala. Kinapod no na. Agayatak kan ko na. Anya day tang araramidam, Patrick. Kinamag. Imbis ko mga grubwat ka na mapan mga opisina. Arakit din tasang sangwam. Di mo mayulot yung trabaho, gapoy ti papano ni Jamila? Saan aday tati pagsaksakitan tinagam ko, mama? Ura madayon ni Jamila. Nariribok lat tati relasyon mekin ni Wendy. Katanya ti kayat masawan di ti dayta. Malagad ka. Di mo padpadasan ng isina ni Wendy, tasyak di kang runaan na makalaban mo. Mama, kaslawan anyaman na kada kayo ti panang tungtong pa ni Wendy kanya. Basol mo gamin. Napan ka pala iti balay da Jamila, kin intulnog mo pa iti terminal. Saan nyo amawatan no apay mo? Gaputa sandak akayat adenggan. Oh, Ni Rexon ti umawawag. Hello? Anya, kaduam ni Wendy? Saan? Anya ti panggap mo itinobyak? Salbag ka. Saan nakakatawaan? Iawat mo ti cellphone kini Wendy, takasaritak. Patrick, anyot mapaspasamak. Apay akasaon na ti pungtut mo. Hello? Hello? Agalwat ka kanyag. No addadakas ang mapasamak itinobyak Rexon. Patrick, Inidap na ti anyot cellphone. mapaspasamak ko na. Awagan nyo ni Wendy, mama. Pagawidan yun. Inakasarita ni Papa Liberato. Kasla mabutbutan ka. Anyot iba kanyang mawag. Makapungtot laon ni Rexon. Iti ipapanaw ni Jamila. Kat amangan no ni Wendy ti pagikarwan na. Aniya? Itay pa nga awagak ni Wendy. Hindi naksumpatan. Agun-uni mo ti cellphone na. Madanagan akbatan. Kasanunupod no ti kinuna ni Patrick ani Wendy ti pagikarwan day Jay Erickson. Sana mabalin. Ang nakadaron nga ta ni Patrick itaayan ni Liberato. Tinasayaan. Awag ako. Taison ti mga awag ka ni Wendy. Barang sumbatan na. Hello? Aida, apay. Nakadanon ka din ni Patrick, ditayan mo?
Awan pa'y man. Kaslabatan tanagan tilangam. Liderato. Pagawidem ni Windy, ang mga naiso ti pagikaroon ni Rexon. Diyak mawatan. Anya ka niti mapaspasamak. Imawag ni Rexon kini Patrick. Kadwa na kano ni Windy. Kat amang ano niya ti dakas nga ramidan na iti anak mo. Ay, kasaka ni. Sige, kasabay nga nun. Ay, Diyos ko, sad ko ba? Hindi ha. Anya ti mapaspasamak ka? Anya nga men, ti mapaspasamak ka kunak. Wendy! Saan inutayan mo? Wendy! Papa, awagan nyo ni Wendy. Masapol nga mapagawid yun. Sakbay nga dadagas nga aramidan ni Rexon kinkwana. Wendy! Soblatak ti cellphone nyo, Papa. Wendy, denggenak. Papa, umay kayo. Sapulon tayo da Rexon kan Wendy. Wendy. Apay ano pa sa amakin ka na ito eh. Ayatan ka. Ang kasanupay ita. May sakan na nalamiis abangkay. Ang may bukura na mo yan, tinagtumpalan ti anak ko. Akapay nga supay tinakapasamakan di kastoy. Kumusta ni Windy? Awanan ni Wendy, Mama. Natayon. Anya, Nakaro tinapasamak kang kuan na iti pan na kaidong partilugan da kan Rexon. Agpadada nasaanan anay kamakam ti biyag da iti hospital. Windy. Nagpartak na gani masamak. Basol ko ti amin na. No iningitak kumahal ti anak ko. Nailiklik siguro iti paggana. Saan na adinangag ni Wendy? Namin ato ngayon bagak aliklikan na ni Rexon. Tanapag ka. Nagpaadipan iti gura kan selos na. Iti kaano man. Sa anak nagbasol iti ayan ayat mi, Papa. Nasagit launay kaniyak na ito yan napasama ka. Nga mawalan mabalin ko. Tasakit launay tinakop ko. Di kami mala nakapagsarita na sayaat. Sakbay napasamak na ito. Windy. Anyan day ta napasamakan ka. Nasakit mo't para kanyak. Taimbilang kan nga anak ko. Sige. Masabol na maipanan ni Timorke. Ibangkay na. Umuna akon arumwar dito'y kwarto nga ayan ni Wendy, Papa. Mama, kumuyog kayon ton kin ni Papa. Itala nga mga miris ko, Liberato. Dakkel ti nagpasulan ta, kadagiti anak na. No diyak ko may pamuspusan, tiya adayo ni Jamila. Anak kay Ramanan pa'y tidakklagatat ti kwarta. Taptong na ang may kat iti trabaho kat may adayo ka ni Patrick. Saan ko maanapasamak ti kastoy? Nagkarula unay tinamay Anderikson ka ni Windy. Sigoni daw trup siya. May pagarup ang pinarparigat na pay, sakbay aginundawayan na. Kas pamanagnak kadagiti nakad ado, asugat ni Wendy. Nakakaasimat. Nga man niya nga rod. Kas na ko nakitayan, na amiris ko dakkel ti basong tayo. Dahito'y sigurong ti dosa ni Windy. Aglablabas ngamin. Uray ka data. Naglablabas ta. Awan serbita anak-anak.
Dahito siguro tidto sa ta, naskan nga awaten tayo. Wan, Inruruman tayo ni Jamila. Inawan tayo tirik na masaksakitan. Aring na pinatay tayon, jay tao. Tapno lang mapasamak ti kayat tayo. Nganday titibanag na. Sigurado, maragragsakan ita dagiti makakikita iti sana nasaya at ninararamid tayo. aklo nagmat. Dakkel tinagbasula kweno nagkurangak. Ngem awal na mabalin ko pa'y. Wen, liberato. Nadosa tayon. Itulnugdakan iti maudi a pagtungpalang Wendy. Maduduglaon ay tiriknag. Kapo iti napasamakin ka. Uray kas di tinaramid mo kanyag. Sa anak Apolos anak kurang. Awan ti sa bali a babae iti biyag ko. Naragsak ta. Idi nabiit ta pa yung agayan-ayan. Aging gaiti. Wendy. Uray no na ulpit ka idi kanya. Kan uray saan mon amanggag. Inayat ka. Itinapudno. Nasuro ka na makalawas ng barbartag ka. Ang mga na makaala ka iti sakit mo dita, Patrick. Naskan ado sa tibagik mama. Iti anyaga po. Anyat basol mo. Awan basol mo. Da kami tinagpasol. Isa pa kawanan na kuma. No kaano pa yung awanan ni Wendy. Siyak tinagbasol. Mama. Makonsensya ka unay. Kasla siyak tinangidoron kini Wendy. Iti nakaisang makan na. Da kami kiniliberato. Kini Wendy mismo. Napanoy-nuyan ni Wendy. Indinto ta siyak. Nagbalinak mo't amata pobre. Inruruman ko ni Jamila. Ganda ito eh. Tibiyag ni Wendy, ti kasukat ti amin. Wan mama. Basol yu ti amin. No dinangagnak kuma ni Wendy. Si bibiyag pa'y lang ita. Patrick, Panawan dak pa'y lang mama. Kaya't ko ti agmay maysa. isardeng mo, dahil pa na giniinom mo. Awanan ka iskan ti biyag ko mama. Anya, Matayak kumamatan. di ka agbali na maag, Patrick. Kumusta nga tan ni Patrick? Tsaka mo ni Ilio dati marikrik na kankwan. Kaya't ko kumangawagan. Tsaka yata siyak tiga po nang agsubang dakin ni Wendy. Isungin katang ko ti matayo katakwada. Awan sa bali at artari kakayat. No saan ati panagbalin na anaragsa. Tunggal lumayak di opisina. Yak madanon ni Patrick. Nabayagan na jak nakasarita, Aida. Saan pa'y anak kariing? Itay mayak dito opisina. Kanay nagbarbartag. Aging gaita. San ka di pa yan nakailiw-liwag. Gura kan liday ti marikrik nana. Numabalin. Kasla dinak pa'y kaya ta kasarita. Pagpabasulan nak. Hinto na napanawan ko. May ko kasarita. Ano nga may ti problema ay opisina. Alaman nga Rod. Baran mo si katidanggan na. Madanagan na kati kasasaad na. Nakamulang lang pa ino dato ma. Malagip ko man di. Kumusta nga tan ni Jamila? Awan damag ko kankwanan. Sandan samot nga agsasarita kan Patrick. Nabartak ka manan, Patrick.
Si kakading hagpay so, Wendy. Mailiwak launikin ka. Saan nangarakupan? Anya, ngumapay. Saan ka kadi mailiw kanya? Saanin ang mabalin nga arakupan na? Naragsak akong itilubong nga ayan ko. Sa di na alubong dayta. Sumurot akin ka. Saan mo ang mabalin ti sumurot kanya? Pakawanan na, Patrick. Dakal ti basol ko kat. Idida mo. Agsangsang ita. Saan taman lang ka nakapagsarita. Tapno, nakapagpakata ka na saya at kumakan ka. Sige, panawan ka. Wendy, saan? Wendy! Wendy! Agsubli ka! Natagtagainap ko ni Wendy. Hindi ko mapay lang sa rungkarang ka dito ospital, Patrick. Ngam, makumikumak. Anya ka dito mapaspasamakin ka. Kimbutong kan. Patrick, kita matlatan ni Liberato. Saan na ka din na mabigbig? Papa, Liberato. Da kayo kaya. Papapay lang tiyawag mo kanya. Anya ka din tinapasamakin ka. Patrick, agsako ka. Natagtagainap ko ni Wendy. Anya? Nagpakawan kanyak. Naragsak ka nun iti ayan na. Ay, nasaya at tauray titagtagainap kat nagsarita kayo. Papa, Mama, nagsakit man ang tiulog. Maturog akpay. Nakaro ti panagladladingit na. Iso dayta, naging inom iti nasangar. Desperado launa yun ti anak ko. Kasi mo ti Patrick. Sinakit lang na tinakam na dinabasa mo ka. Malakip ko gayam. Awan ka diti pakadamagam no ayan ni Jamela. Diyak amo, saan ka di? Awan tayo mo tayo pamilya na. Siguro, saan na nga mo tinapasamak? Diyak ko nadamag pa'y data. Ala, siyak to timang biro kiti pamilya na. Barang magkatulong ni Jamela kini Patrick. Adya, Aramidag na ito ay para iti pagimbaga ni Patrick. Natayang ni Wendy. Karbangan naman tagragsak. napuskol una yan tiro pa tayo, Liberato. No ka ba alam nga rami din ti kasta? Sige. Mabainak launa yan. Nang runa no makitak ni Jamila. Anya ka tati sa una kadata. Di mo ka di marik na, ti padagbain. Ano? Napuskol una itiro pa tayo, Liberato. Nga ba niya nga ron? Arami nagtiamin. Uri ko naman nakababain para manlaang kini Patrick. Pagyamanak na ita. Da kayo gayam, Sir Liberato. Anya ka diti may pay ko. Pasensya kayon. Tadyak na ipadanon idikada kayo ti nakipagladingit ko tinapasama kiti Daddy Wendy. Kayang tinapasama ka. Tipan nakatay lang da Wendy kan Rexon tinaamwak, sir. Awan pulos damag ko kini Patrick. Nabayag kaya man nga takit ipalasyo daw. Wan, sir. Inusar ko ti daduma a kwarta nga intedyo kanya. Angam isublik to matlang kada kayo. Pagkawanan ng Jamela. Pagbabawi ang tinaramit ko. Patpatgag lang amin unay Daddy Wendy. Maawatan kayo, sir. Panaga pagbabawiyak. Babalin na si Bibiyang kumapay Daddy Wendy.
Agam sa na dahi tati pagsaritaan ta. Kasapulan na ka ni Patrick. Ambok asikalaan ti makatulong kenkwana. Sir Liberato? Nasayat no nakasaritam ni Jamila. Anyat ko na. San na ngayon pasigurado, apalubusan di bus na. Mabalin nga urayin na lata na malpas ti kontrata na. Makamulitan na niya't pangngedin na. Kumusta gayam ni Patrick? Sumaysayat matan. Ada nagnaan nagiti agas na. Kanti pa ng surot na iti balakad ti doktor. Aday bagakin ka. Impod no ni Jamila no niya di may saga po na ngayon badayo. Mabutang amat nagamamimpin santerik na nakano kini Patrick. Kasta. Naasyan ka noonay kini Patrick. Gapoy di mapaspasamak iti relasyon da kini Wendy. Dahito yan ti kundaway da. Anya? Ulitak. Nasingpad ni Patrick. Tari gagayak ti panagragsak na. Ayda. Jamila, agyaman nagtadakan. Patrick, Nakapimpintas ka. apa nagbalin ka mo tanagastoy? Anya ka di tinapasamakan ka? Jak na daaran tinakaro aliday ko. Rinik naklaunay dagiti napasamak kanyak. Nasaan ti ipupusay ni Wendy. Talaga nga'y ayatem launay. Nakailiwliwag ako. Nakatulong ti nakisarita ni Papa Liberato kanya. No pa'y iso ti may sa agapuna. No apay ana iruruman ka. Saan mo ko man alaglagi panday ta? Ti panunutam, agpaimbag ka. Diyak kaya't analiday ka. Jamila, Patrick, karbangan ta mo ti agragsak. uwan Jamila. Agyaman naklaunay. Ken amok. Panubuklaan dagiti napasamak idi kadata. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yung nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungayin kami patangatang agyaman na pagayam. Dayta ti pagdandanagan ni kinlulong. Naimbag iti awan manaknakom nga asawa na Taglaplapusanan ti ragsakda iti sidong ti sumangkaot trumat a babae. Ammo na lang aro doon adi damay kasar. Imanugot latta amakidin na lola. Ala, nasyak maawatak tirik na mapok. Ngam hustumat kit din ni luluyo. San adakas ti mabakawan, tao tayo laek. Mawatak no apayawan kayo, mami. Sana bale? Ada ni lolo akadwa ka nagmarcha. Agyaman anak. Mami, masapol man ti kwarta para ti panag-review, para ti board exams. Sige anak, agpadala akto. Sana bale, mami? Basit langan na panaganos. May palubos ti apo. Malpas tumuntin ti ado, arigrigat yo para ti panagadal ko. Aramidag amin akabailag anak ko. Matulungan kay tumatan para iti gastusin ni ading ko. Nung addan ton master ka katrabaho. Ay na, saan pa ilang aday tati panunod? Di kiti panagrepasong para iti board exam mo. When, mami? Again, congratulations anak ko. Thanks, mami. Agyaman unay kada kayo. Tauray no tinalikodan na tayo ni daddy. Da kayo tinangisakad iti amin. Saludak kada kayo, mami. Itilikodan dagiti dimteng apan nobok. Saan kayo asim mo ko? Natibkar kayo lata. Da kayo tinangpatibkar kanya, anak ko. O sige, mami. Agan-anad kayo dita. We missed you. Miss you too, anak ko. Bye. Bye, mami.
Maawatam latan ni Mami, no saan ang nakasampet, apok. Wen lolo, saan kayo nagdanag? Kasta tinasingpet kan man nakaawat nga anak. Lolo, namabalin. Diyak kaya't nagsina ang maming pinsan da daddy kan mami. O, anyat ko na na. Nasaktan la una tinaramid ni daddy. Wen nga rod. Gam amom. Dayawag pailaan ti kinatibkar ni Mami yo. Tauray kas jay ti inaramid ni Daddy yo. Inkarigatan na pailaan tinangisakad iti panagadal yo. Kan panagad-adal ni Robin. Wen nga rod lolo. Ngam ko na naman kit di asan na kami alapdan. No bilang agpakita ni daddy. Wen takas iti kinunag idi. Isupay laan ti amayo. Ngam ni Robin, impatangkan na tigura na ka ni daddy. Takas di lang oro dun tinaramid na ka ni mami. Tinalikodan na kami pa'y. Di na intet ti pagrebengan na kada kami. Nga oray isulang kumamot ti pangagas na iti sakit tinakam mi. Gapo iti naramid na ka ni mami. Kamaudyanan na, Daddy. Nawaswasan ti kasarmi ken Ricky. Kasta ka di. Naawat kon ti resulta. Isu ti inalak ken attorney Itay. Ket, anya nga rod ti planom, anak. Saan pa'y ang nakaturpos ni Robin, Daddy? Ada pa'y 1 year na. Kan ag-review pa'y para iti board exam nanto. Iso kasapulan lata ti budget. Ket iso Iso nga, agsubli ki jay London. Tandakan ka na ito anak ko, basta kabaalam pa'y lakit di. Wen, Daddy. Kuma, no makaturpusan kan makapanton ni Robin, kan nan anayton nga arkitek. Sumardin kamat nga trabaho iji adayo anak ko. Kasta edi ti planok, Daddy. Nakaikadeng akon. Aginggat ka ba ila? Urayag ti panag-retire ko. Tasayang mo ti benepisyo. Kasta ka di. Uray kaskasano. At dantor urayag. Isinto ti panag-for good ko. Kas itinakunak, andakin ka dayta. Ang kita emot tasalunat mo. Wen, Daddy, saan da ka pa kadanagan? Awan gayam, ayan ni Auntie Soledad. Ibaga ka saanan nga agluto, tamangan tayon itirwar. Huston to nga off ni Chrissy iti ospital nga ayan na, kan malpas ti klase ni Robin. Aday ta. Natungpalan ti kalikago mo, amaanol ti kasarmi, ginianali. Agyaman na. Talaga alam na ko na Ricky. Talaga man. Agkasarta nga roden. Sure. Pailakad ko ti kasarta dito ay. Sige. Tapno may baga asikan ti asawak. Kayat ko asyak lang. Saan mo nga ramidon tinaramid mo kini Anali? Apay ko mga aramidik pa ilati kasta. Katada ka lang nga roden. Apay nga rod ana aramid mo ken Anali? Nagpintas ka ngamin. Asino mo ti lalaki at makayawan king ka. Oh, bola. Puno ti pagbagaking ka. Sana kang papawi. Kan kayat ko. Potdam amamin pinsan ti koneksyon mo kadakwada. Anya? No ni Anali, awanan. Uray kadagiti anak mo. Anya? Lipate mo nga at anak mo. Nang rona inton adan bukod tanga anak. Ang anak ko dagajay kete. O anya, tungpalan nakwan no sa anak kon ama ki asawa ken ka. Anya? Sige, tungpalag amin na kahit mo. Aday ta. Legal nga gasawatan. Wan, ngam saan ka nga gloko-loko? Apay manan. Laglagi pam, dito'y tinagkasaranta. Oras nga agbigtot ka. I-divorce ka, tagos. Anya? Isa din nakpadpadasan alukwan. Uy. Katno niya dagiti kayat ko ang mapasama. Saan ka ngagkadkad ang mga ramid? Nang runa no maipapan iti sigod a pamilya. Potdam ang mamimpinsan ti connection mo kadakwada. Adda simrak atya. Kat
Kabukin, Winnie. Kunang man na in-block na po. Siguro, in-unblock na no makaisend iti message. At the picture da Kenrique. Kasla agpirpirmada rat. Basaag man ti chat na. Hello, Annalie. Sorry ngam kabukbukod ako ni ex. At data, nagkasarap kami dito'y Canada. Ti ampang ababain. Aguray ka man tay chat back ko. Ibaga nga awanin, bibiyang ko iti manglilipot a lalaki. Kat kukwa na lang tasaan ko pagtatagkunan kan nawaswasan ti kasarmi. Anya ti katasangon netoy? Imbagak lang nga kabukbukudan kan. Nga agasawat kan. Legally. Naskan ka di pa nginaramid mo dayta. Naadol lang aro den wino nawaswasan ti kanlay sami. Juan, tapno mo yung pinsanan nga iwaksina ka. Anya? Kan kasta kamat kan kuana. Punasam amamin pinsan iti panunot kan kaungkam ni Annalie. Nabayagan nga naramid ko dayta. Sipod nagdinata ditoy. Okay. Nasaya at nukas na. At dalaang madlaw ko alaglagi pampaylaan ti sigod a pamilyam. Nang rona ni Annalie. Ha! Kuy daw ka kanya kriki. Sa anak nga agpangadwa, amang isinakan ka. Sa baliw ito gali ni Winitan. Sobra mo ti kinaimon kan kinaturay na. Puno ang waswasan ti kasarmi. Kan ni Annalie. Gamta kita anak ko. Kaili ko matida. Kahit ko kumaida makita. Uraysan ko ang suportaran ida. Tapi narita nak ni Winnie. Amang tad iti sustinto kadakwana. Ita lang nga maamiris ko. Managing bubukod ni Winnie. Ang anya pa iti maramida ka. Naladawan ti amin na. Nawaswasan ti kasarmi ka na Annalie. Kanamok. Di nakpulusan kayat. Ngam, kasjay lang ti ugali ni Winnie. Maanusak nga ta. Dahil ti kadi tinaghanap ko anang isukat kini Annalie. Nakasta unay anos kendung muna kanya. Agyaman nak, tanadaraayan nyo ti panagturpos ko, mami. Uwan anak ko, nairanamot ang nagbakasyon na. Ngam siya, awan kayo idi, mami. Talaga kay kayat yun ni Robin. Saan nga itidayta anak? Saan ka kuman nga agimon, Juan? Don't worry, manang. Amok nga agpada ti panangipatag ni mami kadata. Awan indadadumak kada kayong agkabsat. Rumbang ngay patagta unay-unay ni mami. Taiso tinagbalin adadi kan mami ta, manang. Anak ko. Sorry, mami. Mariknat, manang. Nalaos ti panangipatag ni mami kadata. Saan akas iti dayjay ala kay Ricky? Ha? Uri kanayon nga ibaga ni Lolo. Nga isupay lang ti dadik. Kagurkurak. Agasam dayta. Pulusan nga awan man ti kumusta na kadata. Robin. Iso ano siyak ti si kamanan. Saan mun alaglagi pun dayjay alakay. Taawan sir-sirbina. Mariknak, Daddy. Analuslat katigura na iti amana. Saan mo ang mababalaw ni Robin? Kasanumat ngamin. Tinalikudan na ida ang aming pinsan. May sa dayta nagsakitan tinagam ko, Daddy. Saan nabalik ko man, nakas dayta inaramid na kanya. Saan na nga inramraman dagiti anak na. Babalawak launay mat ni Ricky. Pulos ajak nam namaen na maaramid na tikas jay. Ti atap ko, tengel tayo awini ni Ricky. Anya, Hindi pa lang agkadkadwa kami iti trabaho.
Nakitak ti ugali na ama naging bubukod. Kasta ka di. Dahita ti amok arason, nga awan pay kat nga tati naggusto ko kwa na, tadama di nga ugali na. Yung sinalsala at laan, tasaan ko akayat nga daa kaapak. Katiso Kat amangan, no ideaddan relasyon da ken Ricky, pinawilan na. Kat imanugot matlatan ni Ricky. Anya ti amo tayo. Naglaunay nga tatirik na iti dayjay nga ampang Ala, lipati mo ang tinapasama anak ko. Uray kat nagturpusen dagiti anak mo. Uray awanen na itulong ti amada kadakwada. Nagsublimanan ni Mami J. London, Lolo. Kat, bahal no, dagas-gasat ko makasurotakan kwa na. Apok, Or lang ti final interview kiti hospital ang nag-aplikarak ijay. ako ikararag mo, tamaawat ka. Wan, Lolo. Sana bale. Adamat ni Robin na kadkadwayo. Kan adapay mat ni Lola Soledad. Saan da ka pakadanagan? Tila ang ikarkararag ko. Sapay la kumatamagon odyo, dagiti arapa apyo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hello, Robin anak! Mami, nakadanon ka din dito ni Manang Crazy? Uwan anak ko, ngam sabali nga ospital taayan na, ken sabali a syudad. Kasta ka di? No dita ko Pilipinas, kasla Baguio Vegan. Adayo mat nga rod Ngam sinabat ko ijay airport, kat ijay laang tinagkitaan mi. Adang amin mangsukon ken kwa na manipod iti ospital a pagtrabahuan na. Sige, Mami. Agan anot kayo dito kin Manang. Uwan anak, saan da kami apagdanagan? Da kayo kit di kada lolom ken lolam Wan, Mami. Kan atan katulungan ni Lola Soledad. Nasaya at anak ko. Sige, Mami. Baliwan tayo tumanan tag-video call. Tag-review finals mi ngamin. Sige anak, saya atem. Kastapay nga rod. Wan, Mami. Bye. Bye anak. Diyos ko, tarabayan na kami kuma. Saan na kami abaybayan? Oray na kasto tinagbanagan tibiyang ni. Wisit kit di. Anya ka di man nanti mapaspasamak yung kawin. Kaya't ko timadan iti anak. Aking kaita, sa anak matlangan nga agsikog. Anya ka rin mabaling ko. Isungarot anak ki asawa, nga oray medyo naladawan. Taparang maadaanak matlang iti anak. Puisit. Siguro kapot ang medyo natangang kan. So asan ka nga ganak? Ken, asan ka di ang nagsarding kan nga binulan? Awanin, saan ka nga ganak payo ini? Kasanuak pa yan. Isungarot anak ki asawa akit ka. Isu anak ki danakan ka iti, uray saan tapay ang nagkasar. Taparang aganakak. Apay sa anak ka nagsikog. Kat nagpayagtan na nagtana. At dangarot marami dantan saan taam addaan. Awan mat gayam sir Penrique. Anya? Bapawik anak asawa kan ka. Kaya't mo asawan. Kaya't mo lang ti maddanit ti. Isu anak ki relasyon ka kanya. Wan, kan siyempre, inayat ka. Ngam awan serbiti amin, no saan ta maadtaan iti anak. Kahit ko kumamat ang maddaan ta itanak. Nang runa, tinalikod akon na kitanak ko. Kat, anya ti aramidam ita, ta saan ta maadtaan iti anak. Kahit ko tagkid daw iti pamakawan kadakwada. Anya? Saan ang mabalin? Dayta ti saan mo nga aramitan? Hello, Alba! Kumusta ka? Really? Adda ka mat gaya man dita Canada.
Oh, imbag man, nakontak na. Uwan. Ay, messenger gayam na ito nang kontakam kanya. Ang voice ko lang, kada ka iti work mo? Sorry Anya ka diti madamag, friend. Well, awan kamin kan Ricky. Naanalti ka sarmi, mano atawanin tinapalabas, friend. Well, talaga akas tatibiyag. Ada kanyak dagiti anak ko. Anya? Kayat mo asawa? Amumon? Kanamit mo ni Ricky dita? Kan ti asawa na? Anya? Miserable ka no, tibiyag na? Why? Yes, friend. Baliwan tanto. Okay, bye. Ay, kita ang manlaang ti kinailat ti lubong. Pulos at yak namnamaan. Akong tagan ni Alma. At tamat kaya man ijay Canada. Miserable. Dahil tati ko makit kwa na. At naman ang awag ko iti messenger. Imat kayam anak ko. Hello, Robin anak ko. Hello, Mami. Kumusta kayong kanimanang crazy, tita? So far so good anak. Da kayo kada lolo kin lolam. Awan parikot, Mami. Okay kami lang dito eh. Nasaya at no kasta anak. Imawag at, imawag kanyak ti eksyo, Mami. Aniyak? Ngumsaan ko asinong batan. Maluksawag kan ko, ana. Kagurgurat. Anak, amamlata. Sana dakas no pakawanan. Tapno lumagaan ti barukong mo. Apay, Mami. Napakawan nyo ka din nila kay Ricky? Nasakit man ti inaramid na kanyak. Kada tayo. Anak, saan adakas no pakawanan ti nakabasol ken ka? Tapno mapakawan kamat kadagiti basol mo anak ko. Actually, Mami, kaili ko mat ni Daddy. Agari latta ti sakit tinagam ko. Iti inaramid na kada tayo. Tinalikodan na tayo, anaming pinsan. Well, maawatan ka anak ko. Ngamkas iti na ko na, saan adakas no pakawan ninyo. Mami, Siyak, naawat kunti amin. No bilang ta, at danto panawan, winugundaway nga agkita kami. Well, sangwag kas may sa agayam. Kan nagbalin mat apas at tibiyag ko iti na minsan. sige, Mami. Bye. Love you. Naging baglaunay ni Mami. Itilikodan ti inaramid ni Daddy ken ko, ana. Kada kami, napakawan na pailaan. Ay, kinapudno na. Nabayag mo't na kaili ko ni Daddy. Ngumno umapay iti panunot ko ti inaramid na. Agbaloy ti riknag. Makariknaag iti gura. Robin, apok. Lolo, Amo ka ni mamim ti kinasaritam. wan lolo, ket dayawag launay ti kinasayat na. Apok, Uray nagsakit ti inaramid ni Daddy kada kami. Napakawan na pailaan. Nupay, imbilang nakanulangan akas gayam. wen apok. Awan kas iti mamakawan. Ngamin, lolo, imawag kanyak ni Daddy. Saan ko asinungsung batan? Anya? Sorry. Saan ko basta maiwak ti sakit tinakam ko? Kapu iti panang baybayan na kada kami. Panang isukat na kini Mami kada kami. Hello, Mami. Kumusta kayo? Naka-isolate ang anak ko. Nag-positive ang iti COVID. May sakit na dito yung room ko. Uray siya.
Be strong, anak. Uray da kayo. Dakal ti kaasi ti Apo, malasat tayo na ito eh. Ado ti nagpositive iti COVID, kadag iti kakadwag iti ospital. Uray siyak, mami, nagrigat. Agkararat ka, anak ko. Saan ta pa makaawag ka da, Lolo? Kumusta da nga tan? Saan ko nga mo? Dagkal ti kaasi ti Apo. Madanagan da lakit din no saan da ta makontak. Saan ta nga ipagpakaamo ti kasasaad ta, anak? At dalaki ti amadanagan da, nangruna ka da, lulong. Sige, mami. Awan mo't nga tatidakas ang napasamak da. Agan-anad kayo dita. Awagat to ida, ng boys ko laan. Ibagat, asan na tapakadanagan dito eh. Wen. Sige nga, Rod, mami. Bye. Bye. Ikararag mo, amalasatam ti panagpositive mo iti COVID. Sa bagay, awan mabalin tayo. Nugasat mon, kat anyangay. Kasi ti aramidan da kadag iti matay iti COVID, makrimate ka. Kuma, magidak pa dagitan ko. Makapagkintawag iti pamakawanda. Palubusan nak to kuma amakawin, numayin paganak. Oray di maudin to lang akong taway. Kailyo ko ita. Dagiti anak mo? Wano? Ti ex mo. Iwaksim ko man dahi ti panurot mo. Tanapayagan nga ang kanyak dita. Anya ti amok? Pangasim. Oray para langan ka dagiti anak ko. Salbag kakit di? Perwisyo ka. Kasi tinakunak. Nagdakkel ti papawik anak ki asawa kad ka. Tasan mo't lang anapat ganti wish ko amadaan iti anak. Huwan mo't gayam sirserbim. Tinak ko mapapasulan iti dayta. Kasta pailat pampanunutam? Ikararag mo kit di, amalasatam ti panagpositive mo. O sige, bye! Makapaluksaw. Anya napapawi ka na kay asawa iti awan sirserpina at tao. Kunak no maipaayan nak iti anak. Saan ba't kayam? Nagbakbakataklat takuman at talaga ang palasang. Naimbaglaangan. Tawan nagpositive ka da tayo iti COVID, Lola. Wen, Apo. Kat da mami, kumusta da ka numatan? Saan ko pa'y awagan ida, Lola? Paano ko pa'y lang awagan ida? Isu awagan mga Rod ida, tap na maamamat, nonyat ka sa saada ijay. Wen, Lola. Awagak. Inton amukon anak ka of the mami. Naimbagkit di, tabi mabansan ti bilang dagiti makub-COVID. Wen, Lola. Barang no palubusan dan tumatlangan da maming agawid. No at danton biyahe ti aeroplano. Nagpositive kayo gayam. Saan nyo nga imbagbaga mami? Uwan ta saan may akayat amadanagan kayo. Praise the Lord, mami. Nakasangpet kayon. Nga magsubli akpay anak ko. Kas itinakunak. Urayak nga agretire kitay. Taadan tumot urayak abinulan a pensyon ko At danton trabahok, mami. Ken awanan pagparikutan nyo iti kwarta. May isang arkitekto ti anak yo. Panawon kumamutan nga agsardeng kayong agtrabaho. Kasi tinakunak anak ko. Kabailag pa'y mo. Bayan naklata. Mami? Kaslad ada abo maketak no daak tulang dito'y balay nga awan aramidan na. Saan ko kayat asikalang ti agawid iti Pilipinas, Ricky? Kambo ka. Anya ti amo, no makisinara ka iti ex mo, kat pasuglin nyo man ang ti relasyon nyo. Agpampanunot ka kadi, Gwen. Anya? Panagkunam kadi kat kasta kalakanan. Idinto ta nawaswasan ti kasarmi. Among kadi. Masusungig akon iti kasisilos mo. Uray no mako na nga inutil kan. Kasaan mo ana ipaay ti kalkalikagumak amadan iti anak? Saan ko akayat nga agsubli ka kan kuana?
Tangay saan ka amamingga amang pagpabasol kanya. Asaan ta amaadaan iti anak. Anya ka tanog pakita ka iti doktor. Tapno maamuan ti kapuna. Tano siya, sigurado asana kalupos wino baog. Tadadduang anak mi kan anali. Anya? Agpa-doktora ka? Wen! Tapno maamuan ti amin. Tapno di nakpapabasulan. Saan? Saan ko akay tagpa-doktor? No kasakarod, saan mo nga ipabasol amin kanya? Di nagbugkawan na! Sorry, ngam na ibus mo ti anos ko ka. Pakmarnak mo tlaunayin. Anya nga ron ti kayat mo ita, ha? Saan ko nga mo ka? Kanain mo nga ibaga nga bababawi ka anak asawa kanya. Kastak mo't king ka. Anya? Di mo la pampanunutan at tinalikodak ti pamilyak gapuking ka. Itakastakit din tararami duman niya. Anya ko matibasol ko? Imbagak ayang arman nak? Wen! Saan ngagpaiso? Ngam inaklon nak matadagos? Saan pagkakit di? Anya nga ron ti kayat mo, ha? Ag-divorce tan? Katuna! Tangay awan mo't lang ti ornos ta. Katagsubli ako ni Pilipinas. Tasubyan ti asawam! Awan ton bibiyang mo iti dayta. Ayup ka! Sakbay ang mataya kay. Kahit ko ni makapagkid daw iti pamakawan kadag iti anak ko. Kat may kanak iti kundaway ng agsulnit kadag iti nagkurang. Aramidak. Maawatam. Ni Daddy, kung ano nakablakag kan ko, ana. Sumbatak, oray ta day off ko. Hello, Daddy? Crazy anak. Kumusta ka na? Agyaman na kasi yung balang tiyawag ko. Da kayo ti kumusta, Apay akas ti makita ka lang ayo. Sana nanas ka na damagang kanya. Ado na kiti pasamak. Ajak nam namaan. Kumusta ka na? Ni mami. Ni ating mo. Ada akong dito London. Agtrab-trabaho kiti may isang ospital. Saan nga dayo itayo ni Mami? Kasta ka di. Nakaturpos ka gaya man. Wen, may isa ako na registered nurse. Pagkawan na kumahanak ko. Daddy? Talaga nagtakas ti ugalim. Anya ti amok? Nukit di ti ex mo ti kabid video call mo? Apay adi mo kinitangay mo na. Uray asino kadagiti anak mo. Saan ko akayat akasaritam ida? Anya? Ibagak mo't king ka. Sanak amalapdan no kahit kundi agawin. Sige! Padasam ti pumanaw. Tapatayan ka! Anya? Saan ko nga ipalubos ang mapukaw kay tibiyat ko iki? Kalpasan ti amin? Panawan naklatan? San ka di akas na ti kahit mo ang mapasamak? Ulitak! Saan ko akayat nga umadayo ka? Padasam ti mapan. Tano saan asika ti matay? Agpakamatayak! Nakaawag ka man, anak ko. Saan tamat ang makapagkita? Ta saan nga agpada ti day of ta? Wen nga Rod, gamsan na bali ta makapaginawag tayo. Wen matkit di Oh, anya, imawag ka man ni di kalmanan, anak. Kwa ngamin, nagsarita kami kini Daddy. Abdaw-dawat iti pamakawan. Anya, Gamsan na ito ti padama ko kada kayo. Tila nga na anak akutkutong tinakitak. kasta ka di. Wen, kat amuyo ka di? Idagsarsarita kami. Ada nakita ka babae ti video call anang tungpak ng kwana. Idi kwan tayo dapan ti cellphone. Isu day tiyan ta asawa na. Mami, Nalapit. Pakmer ti babae ni daddy yo. Katilaangan makunak iti dayta. Isot karmana. Dayta tinaganap na. Bunga dayta ti ubaw apamatag nga impaay na kada tayo. Mami, Mala. Ada kada kayo daytan. No awaten nyo pa'y akas ama inton agparang kada kayo. No, makapagparang pa'y. Sigan iya. Orasen ti panaginanak. Bye. Isuday tuyan ti bungat ti kinagulid ni Ricky kanyak. Italukon iti abo. Ti amin may papanken Ricky. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yung nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigamtumanen tay sumarunong ngayon kami patangatang
Agyaman na pagayam,